hawu kuthiwa ndlanga laphana kuthiwa ngisho inyama kuthiwa ndlanga luthu uManqele bengasaninaki esegonele ingane engagqoke iphampa sokuthiwa uMahu kuthiwa akazaninaki uManqele uyekunqapha ngisamabhoza kaManqele bekhala kuthiwa uManqele hlezi etshela ukuthi akanaka abantu ngokudla hawu lo mfana kuthiwa akaphaki lo kuthiwa uManqele akaphaki mina ngabusa kangaka cabanga ngibusa emngcwabeni ngangena ngahlala ngishebha kamgodi ngadla yonke into kudla ngabuya igcolisisi ngabuya ngikhodle ushekhazi kuthiwa nina ndlanga lutho lapha kaManqele hawu uze nabuwe nazothengela ukudla sekuhlanganiselwa imali seyinto ngithengela ukudla awumtobisi akaze kwazivela ihlazo ugijima uyolibonda leni yolibonda nangendlala kanti yolamba ayi thula ukuphoxeka kodwa uManqele ngangimase njalo abanye bakhala ngokudla kuthiwa bekungeke ubukudla kwe-VIP kuthiwa bekungeke ubudla bengathi kuphekwe yinja yeyi lo mfana besithathe lesi staff asimphekelile kanti hayi kuthiwa bengingahleki abantu abaningi bathi abahlanga ayi angcono nabo abadlokubi wena-ke kuthiwa awudlanga lutho esikimu sakho uhambe naso la angidlanga ngisho amathumbu nje